haka janmit jong shitarik we yong arajar arpusau kaseng National People's Party NPP kelahiar sya konstituensi kabaki babun kinong thabut kidei ki barjela ya kabangi tep kum ka West Geelong constituency haka yeng dor barthawan ka jela kani ke jelang kadai ke balap penlong haka jakai yang taksi hajolo para na ka benta ban pan jingkersan ya ka kertong ka NPP ka bayakun ya ka election MP sya ka Lok Sabha ka Dr. Amprin Lingdo ka balong ru ka MLA East Geelong bat ka menteri sarkar ka sarkar MDA2 hakani ke jelang la sakhi ya ka jingwan yalap election jong menteri rongba ka jela u Konrad Kongkal Sangma u MDC ka Rambrai u ba bajo pongrup ka para jong ka kertong ka Dr. Jasmine Lingdo ka balong ru ka Presiden ka NPP Women's Wing haka jingwan senralang ki MLA Barim bat kiwe haba a jingkren haka tega janmit ya ka baki babun kinong sngap kimdei ki bosngong thu khasi u MDC ka Rambrai ulakren na ktien hindi bat haba kren ulakan thoi artli ki sengsan perthei ki bayakhun haka ne election ka bakanthop ya ka VPP bat ka Congress habakan tho ya ka VPP uba bajob ulong kumnu kata ka VPP ka persya ktien hindi kan le Lok Sabha bat bankran da ka Henry ka ba yo sngo kalong ka balengo bo kertong bat presiden Kim Don ka jide jumut na markia kren da kumwei bat kan tho ba ka dei ka seng diktator bat ka seng kongres ulong ba ka dei ka jahat ka balangam omtang hamegelia Henry habaro ka wei ka India लेकिन लोकसभा में जाएगा कैसा हिंदी भाषा नहीं बात करेगा तो क्या से बात करेगा लेकिन जब उस लोग का कैंडिडेट उधर डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने गया बोलता है वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदी हम लोग हिंदी का अगेंस्ट नहीं है तो हम लोग जनता लोग पूछने मांगता है वीपीपी पार्टी को क्यों प्रेसिडेंट अलग बात कर रहा है कैंडिडेट अलग बात कर रहा है क्यों एक साथ नहीं है क्योंकि वो डिक्टेटर पार्टी है डिक्टेटर पार्टी आप लोग मालूम है उन लोग का 4 MLA है लेकिन सब तीनों MLA मुख बंद खाली प्रेसिडेंट सब पूरा मेघालय में घूम रहा है तो इसलिए आप लोग इस बार जितना हम लोग का नॉन ट्राइबल वोटर्स है आप लोग ख्याल कीजिए ये कि नहीं आप लोग पूछेगा कांग्रेस पार्टी का जाएगा नेशनल पार्टी है आप लोग तो मालूम है कांग्रेस पार्टी का जहाज खाली मेघालय में नहीं डूबा पूरा भारत में डूब गया पूरा भारत में डूब गया कांग्रेस का जहाज इसलिए आप लोग गलती मत कीजिए NDA गवर्नमेंट सरकार बनाएगा इस बार दिल्ली में और हम लोग का NPP गठबंधन में होगा और अगर एम्प्रीन मैडम को सही बहुमत से बड़ा मार्जिन से जिताएगा वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेगा उधर में दिल्ली में Katba nakaliam Konrad Sangma pat ulong ba kwa ban kantho yanuinu bat jukran ban pekpo yanuinu haka jingelap election jongu bat ka jingkran kan dei tang halot kumno ba ka seng kalatrei haka sarkar bat ki kam ki ba jimanto yu pai ba कि दोस्तों हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं मैं अपने स्पीच में अपने लेक्चर में आप कहीं भी देख लीजिए मैं कभी भी किसी को छोटा और नीचे दिखाकर मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं ऐसे पॉलिटिक्स में विश्वास करता ही नहीं हूं मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूं अच्छे काम में विश्वास करता हूं अच्छी सोच में मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मेरा आप सबको यही एक आग्रह है जो हमारे कांग्रेस पार्टी के और अलग अलग जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं कि दोस्तों इस बार अपना वोट नष्ट मत करिए कुमनो बाराजू कुमने कम अले कुमनो की काम की जम बरो हाय की बेंगलोर आई की रेशन जंग बनता उबनाई हाय ता बा उखाव यू उन्या kong undi udai khau plus F ukhau fortified उखाव 45 Henry ba ukaw 45 ba uto ba ay barabor uya per ayu uto ukaw ba ay barabor umde uba ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jingbria ki kman Henry ba uni ukaw 45 dan jiga dei kumno yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12
iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngengat hagi babun ke jingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka betha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benda upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba pikirannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.